Shalom menjua-jua man banta kerina senina dengan turang ibas gelar Kristus. Salam sehat man banta kerina. Jumpa kita ibas renungan minggu guna minggu Trinitatis di batasi telusada guna tanggal 26 Mei tahun 2024. Kekelani Tuhan, ope kita pabagesi karena kata di bata, mari perlebesi pindo gege penampat ibas kesasi badianari gelaatan kita radu rasdatkan pengangkan simbaru arah kata di bata sinioge dengan sirenungkan kita ibas pak saenda. Mari ras kita toto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Bapa sidam alu keleng ate. Sekubas pak saenda keleng atendu lar sibar. Tergejapman kami si merekan kami gegeh kesehatan. Rikuras kengasupen lako tetap haji atan. Ngorati karena katandu segelah beluhkah kami cecar kenca man kerina teman kami manusia segelah retangkas na itandai doni enda isikin kam Tuhan arah penandai doni enda karena ise kam tentu reterem nakala sir tada ate guna sembahku kam ngikutkan pedah-pedahdu maka bapa pakai kendu dage kemahendu si dem alu keterbatasan enda gelaatan yang pese surah-surandu jenari arah renungan iwaswari si sendah kesandu si badia tetap nampati dengan persingeti kami guna ngelakokan singena atindu saja arah gelar anak nu Yesus Kristus kami ertoto amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus kata dibatasi jadi palas renungan ta ibas kitab Yohanes pintu 14 ayat 15 seku ayat 20 sada kata na bagenda. Ipadankan Yesus kerehen kesah si badia. Adikalang atendu aku ikutkanlah pedah-pedahku. Kupindokan man bapangku gelah isuruh na penampat si deban man bandu eme kesah. Sinaksikan kebenaran karena dibata. Gelah itamanina kam rasa lalap. Doni enda langasup ngalokan ia. Sebab la ia idah doni enda dengan la itandaina. Tapi kam itandaindu ia sebab ia ras kam jana kam ringan ibas ia. La bokam kutadingkan melumang reh nga aku mulihkan dahi kam kentisik nari lanai bo aku idah doni enda. Tapi kam idah du nga aku jana perbahan aku ngeluh kampe ngeluh me. Ibaswari pagi ya tendu me maka aku ersa daras bapa jana kam ersa daras aku bagepe aku ersa daras kam. Kala singaloken dengan ngikutkan pedah-pedahku ia mesingkelengi aku. Kala singkelengi aku ikelengi bapangku kap ia jana aku pengkelengi ia rasku petandakan diringku manbana. Sejenda kata dibatasi jadi palas renungan ta alu tema nandai dengan engkelengi di bata. Senina dengan turang ibas gelar Kristus ibas sada kebaktin PA anak-anak KKR isungkun guru nama anak-anak Nina. Senggit masuk surga. Kerina anak-anak angkatan. Erlumba yang angkatan na. Senari sungkun guru naka tole. Senggit jadi anak Tuhan. Kerina ka anak-anak erlumba angkatan na. Tapi waktu isungkun guru na senggit jadi anak iblis jenari masuk neraka. Kerina ka anak-anak kompak langit ngangkat tahan. Biar ia arkiteken isungkun ise singgit jadi anak iblis masuk neraka kape. Kencamuli arah PA endai lid mesekala anak isungkun na menandaina. Penungkunan na bagenda. Ijakin surga nande. Jana uga carana gelah kita bancireh ku surga. Akapna ku surga banci mulih-hulih. Bagi desken
ku ingan wisata. Reh jenari mulih, pepagi reh ka katawari sor, reh ku surga. Maka megisi sinande rempet lanai banci ngalui sebab ia jine pe bingung jabab penungkunan anak Kekelani Tuhan, adikam isungkun penungkunan anak endai man bandu. Kugangen dia jabab ndu. Sieta maka surga ingan di bata. Ingan badia. Kujemo Yesus nangki. Jenari erpadan man kerina kalak situ. Ijeka me pagi ingan kalak situ. Tapi ijakin letak surga Jana kai saja si banci silakokan gela banci seh kita ku surga. Arapalas renungan tasendah banci sidak jawaban na. Kitab Yohanes si merupakan kesaksian karena isekin Yesus Kristus. Negaskan hakikat Tuhan Yesus bahwa ia emang anak di bata si jadi manusia. Enda banci sioge menakan Yohanes bindu si pamena. Kenca Tuhan Yesus dungi misina idoni enda. Mate jenari keke mo ia guna nuduhkan kebenaran maka ia emang anak di bata. Nangkih mo ia ku surga. Tapi labo itading kena kalak situ bagi anak melumang. Sebab nina lid dengar pagi penampat si deban. Mesti nemani kalak situ rasa lalap. Tentu si maksud Tuhan Yesus ijenda emkap kesasi badia. Bas palas renungan tak enda, Yohanes nurikan pesan Tuhan Yesus. Sinenggetkan karena kai si harus ilakokan kalak situ. Gelah tetap ersadaras Kristus bagi Kristus pe ersadaras di bata Bapa. Nina Yesus jendai bas ayat 10:5. Adik keleng ateindu aku ikutkanlah pedah-pedahku. Enda sada pemindon kap. Gelah na ajar-ajar ras kerina kalak situ singgonandai Yesus emakap juru selamat. Geluh ngikutkan pedah-pedah namin. Amin pe pepagi Yesus lanai idoni enda alu wujud si terida wujud manusia tapi tetap ngikutkan pedah-pedahna. Endam pesan Tuhan Yesus. Bas ngikutkan pedah-pedahna Tuhan Yesus mete maka labo siti tantangan si harus ialakan kalak situ. Labo gampang ngikutkan pedah Tuhan. Maka pindona memandi bata guna nuruh penampat. Ersaksi ras nemani kalak situ. Tangkas itu Tuhan Yesus maka doni enda langasup ngalokan ia sebab la idah doni enda ia dengan la itandaina. Maka pasti doni enda jadi imbang. Imbang siman lawanan kalak situ. Jadi jelas ije kata doni enda mengarah ku hal-hal duniawi kesenangan daging ego tapi mementingkan keuntungan pribadi, cari aman, langit susah, rasa terusna. Maka adisi OGKP Yohanes bindu 10:2 ayat 20 seku ayat 26 ikatakan Tuhan Yesus ije kalak sing kelengi geluhna idoni enda benne mekap kegeluhanna. Artina kai kalak sing geluhna ngikutkan kesenangan doni sila te ngikutkan Yesus si diri na ngancak yukurina perayakan na uga gelah meriah benne megeluhna ladat upah. Tapi kalak situ dengan tuh ngikutkan Yesus silabo perayakan na hal-hal doni ngenca alo kena kegeluhan si rasa lalap keselamatan ibas Tuhan nari. Makai padankan Tuhan Yesus penampat. Gelah kalak situ retangkas na itandai na karena sekin Tuhan Yesus jana ringan ibas ia Kristus Tole kanina Tuhan Yesus maka dengang ngepagi ya mulihkan. Ya. Enda
mengarah ku kerehena si pedua kali kan. Tapi si rusur si tandai alu istilah parosia ya. Wari Tuhan. Tapi mankala site sinandai raseng kelengi Tuhan. Amin pe Yesus lawas nangki ke surga. La penari idahna Tuhan Yesus ibas wujud manusia. Tapi banci idahna kuasa Tuhan. Janah tetap ngikutkan pedah-pedahna. Alu penampat kesah si badia. Jadi senina dengan turang ibas gelar Kristus. Tuhan Yesus reh i surga nari. Kenca idungina misi keselamatan mankala site. Mulih kame ia ku surga ingan di mata Bapa. Ise pelabo pernah seh ku surga zenari nusur kudoni selain Tuhan Yesus. Sebab ia anak di bata. Yesus mengenca sinusur kudoni re i surga nari zenari kenca dung dahin na idoni nangki kame ia ku surga mulihi. Sebab ijekin inganna. Maka kerina kalak site mandi bata sinanai Yesus ije kame pagi inganna ibaba Tuhan Yesus. Sebab eikin misi Yesus. Nuduh kendalan gelah kalak site seh ku surga. Maka syarat utama gelah seh ku surga. Nandai raseng kelengi Tuhan di bata. Malu cara nandai di bata. Geluh ersembah manbana. Gelah si tandai ia. Si pelajari isi pustaka si badia. Ikut kita tetap kebatin tapi kegiatan ibas gereja. Sebab ije medalan teguna pabagasi pengangkan karena isi kata di bata. Ije nari me kita nandai di bata. Alu penampat kesah si badia. Jadi labo isi pebanci mulih-ulih surga nari kudoni. Doni nari ke surga selain Tuhan Yesus. Sebab surga labo ingan gawah-gawah. Tapi kujay mo ingan pengading-adinta. Labo ingan sementara. Maka kalak sinandai di bata kujay mo pagi ingan na. Adi ngolit penandai tak kena di bata. Ikutkanlah kau singan na ate di bata. Pesan Tuhan Yesus. Ikutkan pedah-pedahna. Amin pemberat. Tapi tetaplah berjuang. Sebab enggolit penampat ibrekan Tuhan Yesus kesah si badia. Kesah si menuntun ras nampati kalak site geluh setia ngikutkan iya. Ngikutkan Tuhan tentu labo bias terjang ikut kawatin minggu PJJ PA. Tapi adi ukur telah si buka gelar dahin kesah si badia bas kita omong kosong. Lid kenca perbeben entah masalah sila bagi ukur ta. Nggo kumat bagi kalak setanen ngisak-ngisak. Ngikut Tuhan terjeng rutinitas Tapi kini teken telah bertumbuh. Semaka murah nge kita seluki setan iblis. Murah kel kita bene perukurenta. Amin perusur ku gereja. Tapi adilabo si buka pusuh prokurenta gelar dahin kesasi badia bas kita. Luka bolid gunana pe. Adi Kristus ndubere alu wujud manusia. Gela manusia banci langsung ngerana nungkun magikan pengajaran karena kata di bata. Gundari kenca Yesus nangki ku surga lid mekesah si badia si tading idoni enda nemani kita. Ijakin kesasi badia gundari. Kekelani Tuhan. Kesasi badia lid ibas diri tiap jelma. Tiap pribadi si teman Tuhan. Ia mepenampat. Sinampati kita kalak si nggeluh. Ngelakokan singena ate di batas saja. Maka ula kita biar amin pe jumpa tantangan ibas ngelakokan si mahuli singena ate di bata lid rusur kalak jahat man hadapan ta lid kalak licik penuh intrik si maci perukurna bas dahikan dahin gereja pe pake politik iya gunanda rami pujian merhat kal jadi pahlawan demi keuntungan pribadi. Ya, apakah baginda situasi pemilihan pertua dia akan ningene. Lid saja rusur kalak si atenan dabuhkan kalak bujur. Si maci perukurna. Ingatlah
Lid kesasi badian jagai kita. Selama kita tetap percaya kesah Tuhan nemani kita. Pengasup kita guna erdalan ibas dalan singena ate Tuhan. Te kita retangkas nama si idah kuasa Tuhan. Ading ora tangkas na si idah kuasa Tuhan, tentu bagus na panandai ta karena iya. Minggu endai gelare minggu Trinitatis. Arti Trinitatis engkap 3 di dalam 1. Enda merujukku di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia. Telu tapi sadekap. Di bata Bapa eme sinepadoni ras jadikan kita manusia. Di bata Bapa eka sinusur kudoni guna nelamatkan manusia ala wujud manusia. Mesin gelari kita dengan si tandai kita Yesus Kristus. Jenari kenca Tuhan Yesus nangkih kamulihkan ku surga, ku ingan na si tutuhu nusur makasasi badia. Sinamani kita ngeluh ngikutkan pedah-pedah Tuhan di bata. Tapi misi na sadakap maguna nahkan keselamatan man kalak situ. Jadi telu ibasada. Alu kata si deban di bata banci erdahin alu erbagai-bagai cara. Ia ngasup hadir ibas telu pribadi tapi sadang substansina sada. Jana misi na pesada engkelengi manusia rasdoni enda. Pas bagi penggejapan pemasmur ibas ogenta Mazmur 86. Lalit di bata bali raskam di bata nina. Singa sub arbahan kaipe simbi sa sir kuasa. Sebab di bata banci hadir alu erbagai-bagai wujud. Ras erdahin ibas erbagai-bagai cara. Adi alu wujud manusia pe banci ia re. Apaika alu wujud si deban. Wujud roh, wujud kesah. Di bata hadir. Guna nampati kita. Maka tujuan kehadiran kesasi badia guna telu nampati kita mengasihi, mengampuni dan melayani. Tanpa kesasi badia sepelabong ngasum kelengi di bata. Jenari sepelabong ngasup ngalami salah kala. Tanpa kesasi badia iseka pelabong ngasup tuhu tutus ngelai. Maka mari sibuka pusota beredirita. Gelah Kristus arsada ras kita. Tuhan di bata maka si harus nang ngerajai pusota. Semaka tergejap man banta kesasi badiar kuasa. Erdahini bas kita. Ngajari kita, nampati kita. Ras terus bersingeti kita. Geluh bagi singena Atena saja. Mari kekelani Tuhan. Alu penampat kesasi badia terus ersuruh ukurta. Nandai di bata. Dengan kelengi ia. Alu tetap setia dengan tutus. Geluhkan kata di bata. Ibas kegeluhenta si tap-tap wari. Kesasi badia pengasup kita. Nampati kita. Amin. Ras kita retoto. Bapa kami sidem alu kuasa. Singasup erdahin alu erbagai-bagai cara guna nahkan kekelengan man kami anak-anak hidup. Iba suari si senda enda Tuhan retangkas na itandai kami kam. Ajari dage kami segala tetap tutus dengan setia ngikutkan pedah-pedah hidup. Alu tetap tutus pelajari karena isi pustaka si badia. Kata anu singgo pelajari kami senda Tuhan. Tura dengan erbuah lamin bas pusu purukuran dengan ibas kegelun kami si tep-tep wari. Segala nalu penampat kesandu si badia ngasup kami ersaksi. Nurikan kebenaran kata di bata. Dengan ngelakokan singina atendu. Ara sikap gelu kami si tep-tep wari. Semakar terem nama kala. Si erteda ate nandai kami. Dengan ngalokan keselamatan. Ibas gelar anak lu Yesus Kristus kami ras ngatakan bujur. Amin. Shalom man banta kerina senina dengan terang.